play people wrong in bidang sobai pish ke tuk kubor mita ke jan mej pen pash ke kubor ke bina impet chwai ke mat pekong san. Palat san pusan kelur nyong pulai lak teli ketika yada COVID lada pen aish ke jelabat Union Territory Jongkari haduk menta. Lada pen krek ke jela meglaya banya snok tilang bat kari berok kowe ben rakhi ya kesni yo lat buat kari. Penlong po Office u District Sports Officer West Giant Hills ke webinar halor kapang ukyang nang ba unong yaki lat buat. Bat la penlong ya ka Fit India Freedom Run ha Shillong shisni ha shwa ban rakhe ka jing rakhe lat duat pa nyop san snap. Ki khubor ke babnya ketenat ke kuat ke kya ke sorkar pedeng ke thu bapalat san pusan klur nyo pulai lak teli ketika COVID la ban aish ke jelabat Union Territory seduk menta. Lai thu ru ba shi klur lai punyo wajar kendai spa kendai pau teli ke dawai on sedang aisho. Hawi pat kaliang hajala meglaya lai spa sau pulai ngut ki brio ki bedang bit thmayu kyang jing pang COVID hakini ki ar pusau kentab la dem kendai spa khat prangut ki bakoi pat nyongut ki blaklat pat napedeng kini ki baklat riungut ki dei ki bempat shimya ketika ki brio ki bedang sha sumar haduk mentah ha kejala ki long lai hajar kendai spa lai puengun ki bakot ki don riu pun riu hajar ar spa lai punyongun bat ki baklat pat ki long shi hajar ar spa ar phongut. Kumalong ki wei ki jela kari ke jela megalaya ru kala pen krek pen krum ban rakhe ya ka jing yo lat luat kari ya kalama lai rong kari on pen her da menteri rang ba du ke jela ukon ret sangma ke jing rakhe ke ba on pen long hamadan polo Shillong ke jing persang ban pen bit pen biang nak benta ke ni ke sngi la da pende wat hapedeng ke jing shong sir ke jela ke tanat pulit ke jela kala pen perking gilat pahara hakini ke sngi shwa ban poi ke sngi rakhe ke jing yo lat luat kari u director general ki pulit u r Chandra Hinin kesni ulaong bala shimlut ya baro ki lat ki lenti bat ki sian jam tre kam ban pentikna bakandon ka shong suk shong san ha kesni rakhe ke jing yo lat duot ka ban long la sha kesni khatsan terik unailar ulai thu ru baki pulit ki la le ki jing khmi bnia ban man la kesni ya ka long ka man jong ka ya ki yeng bat ki jing perkheng ru ya ki lat pahara. Program will start by we will see to that the 15th of celebrations are they take place properly, befitting. That's our prime duty, and we are focused on that. No, I told you we are all prepared to the best of our ability and information. We are processing it. We are converting into intelligence, and we are trying to, in the existing, all limitations, we are trying to do the best. Kumshi benta jong ka jing rakhe ka jing yo lat luat ba nyo pusan snam ne ka 75th Independence Day ar hajar ar puwe azadi ka Amrit Mahotsav ka office jong u District Sports Officer West Giant Hills menta ka sngi ka lapan long ya ka webinar halor ka phang ukyang nang ba kum unong yakhi lat luat jong ka Giant Hills Sub Conference Hall jong ka DC office hakani ka webinar lai shim benta do District Sports Officer u krubok pasa but u ba HH Mormen u balong u brio ba shim kya bhai ka Mariang Saudong Saukun na West Giant Hills District kumnong kren ba shampang ha kani kalyang kajing tmu jong kani kajing alang kalong ban kren shampang ki jing IT lot jong unu klawat kajela u DSO ulai tho ba kumba shipongwat ki priok lai shimbanta kani kalimpung jing alang ling ba ko webinar. Kumshi bentaban rakhe kesni independence ka banyo pusan bat ka jinglen ladi ki nong le lat luat kari lapan long ya ka jingle bu sintiu harainu museum hinen kesni u ADG ka NCC NER Directorate u Brigadier RK Pandey but u Group Commander u Brigadier J Singh Yadav kila letman bu sintiu ru yau Captain Keshin Clifford Nongrum MVC hakan kesni laidon langru ka kinhun NCC na Shillong.
Kasenjuk wahe chnong jowai kasenjuk wahe chnong wa jantia but kasenjuk wahe chnong ri jantia ringkat ke chnong muput but pratli ki chnong kila penlong ke jingyalang hinden kesngi ha inwell hall amlarem bade kren halor ke jing bret yakinyut hamin kejai ha kani ke jingyalang lala ban penbet halor ke jing bret yakinyut hamin kejai kinong suk chnong jong ki chnong kila rai ban ipod lai banai ke jowai municipal board ban bret yakinyut ki plalum na jowai hamin kejai knang ban yo ke jing khu jing suba hakabede bat kini kasenjuk wahe chnong jowai kala wengno ya ka quit notice kabla ai shakipat ba jong ka chnong muput ka Khasi students union bat sha kasenjuk wahe chnong war jantia ini yang sejuk ya cang juai ni wan ini dap de chairman ukro wa wai pempau wa dilok em ini ne leng kegi sejuk yang dia cenang hampam betul cenang pempau gi wakila em ke jingi kira lang hewo no biang itu jap yang iwa juan no ke muspal ini hamam kejai ni kopor no la de iklat gi gambar le benai What happened ke jing ther jo ulapba kamen siam jong ki riu eat sport kam long le no e namar ke jing thrang jong ki ban wan yashimenta ka fit India freedom run 2.0 shisngi hashwa ban rakhe ke singi independence day ban nyopusan ka freedom run ka de ka nationwide campaign ban rakhe ka azad ka amrit mahotsav bat ka ban yai beteng hado ka arterik urisau ka baken thop ya nyopusan tili kishnong na keleng district khabaro ko ekri tungini khmi khindiat halor kani Yaka Fit India Freedom Run 2.0 lapalat the Menteri Katanat Youth Affairs and Sports u Anurag Singh Thakur henen kasngi na Major Dhyan Chand National Stadium New Delhi. Habakren baka DD News u officer ka NSS u ba F Rumnong ula batay halo shibon ki program ki batmu ban penlong hakasngi rakhi yaka azadi ka amrut mohatsav. Ula pentip baka jing temu ban penlong yakum kini ki program kalong ban penchler ya kamen CM jong ki samla ki badan ya kasam ila kai spon. In fact, the basic idea of this is to bring a sense of sportsmanship, a sense of healthiness to all our youth, and at the same time, like our state director of NYKS has already mentioned, that we are going to celebrate this Azad Amrit Mahotsav from the 13th to the 2nd of October. We also from the state NSS, the National Service Scheme, we are having also other programs in all the different districts. Yaka nationwide campaign kabala penlong henen kasngi an sapan kot haka artering urisau kabadai ru kalingko sngi ka jong Mahatma Gandhi an sakhi haka ni ka campaign yaki program beper haki jaka sor bat nong kendong. State Director ka Nehru Yuva Sangathan u Atul Nigam ula ai jingero ya Menteri Rang Badu Kari u Narendra Modi bar ya Menteri Katanat Youth and Sport Affairs u Anurag Thakur ki bala penlong ya kum kini ki jai program ki ba ai jing mentai shibon Nehru Kendra Sangathan our honorable Pradhan Mantri ji Shri Narendra Modi ji our minister Shri Anurag Singh Thakur sahab. They have planned this innovative program, and through this program, we are contacting the youths of India. We are arranging national anthem, freedom run, then different type of program from 13th August to 2nd October. Like this, we are going to cover 10 weeks, and during these weeks, we are arranging different type of program. Kanika program ka shipau ta yaulentar kalong ka jingkan ma buram yaki nong yele la loit kari ban bakan la ru ban ai yaka rai haka ban kanthum yaka jingkilan men ka balai prominent haka jing im jongki ka baman la kasngi yaka ni ka jingi mare la ka we lama namadan fire brigade bat ringkar ka jingbot renti yaki kendon covid-19 la sha ban wani shimbenta tang ya katto ka ningun bat la penkut pat hamadan malki Bureau Report DG News Meghalaya Mentapan ini pet ya kajing long jengman kasubeng Shillong kajing shit kalong 4.1 degree Celsius kajing kriat kalong khatnyo 0.1 degree Celsius kajing singam kahau kalong kedai puprana ksispa mensap anyo puprana ksispa janmet kajing hap slap kalong 0.1 mm kanton kajing hap slap kajing ti pertat ki bebon ki bentah Shillong
Haswa bangin penkut ngi penkemawi pi bayakani ka khubor jingi pila ban pet live haka YouTube page jongka DD News Shillong na lor ka bapi iki television pila ru ban pet jaka YouTube channel jongka DD News Shillong nang bentaki khubor mamalakas ngi. Shaban poish ka bakut jong thup khubor ni pet yang sai sian ni kemat pekongsan. Palat san pusan kelur nyopulai lak teli ketika yada COVID la depan aj kejela bat unit directory jong keri duk menta. La depan penkrek kejela Meghalaya benis nok tilang bat keri berok kuwe ban rakhi kesgi yok lat lut keri. Penlong ke Office u District Sports Officer West Jaita Hills ya ke webinar halor kapang ukiang nang ba kum unong iki lat lut. Bat la penlong ya ke Fit India Freedom Run ha Shillong shisni hashwa ban rakhi ke jing rakhi lat lut banyo pesan snap. Kajing yakuni kajing pang COVID-19 kampat kut kum tade bandeng ki mas penya jenga iwe ni we pat pat sai kut pai la kikti ti perlok katung la poish ku bakut jong tu ku bo jingi menta ka jan bian du ben syam biang bat pila sha kasi ku blai pi baro.